Kireirie mihango ya uhonokania ukirikana ati nyumba ino iramoragwo ni ruhonge rwa waki wa barabara Kenha muthenya wa ira gukirikana kana gwitikiria waramia wa barabara ya Eastern Bypass. Wajiko wake mani ni wewe na ripoti ino. Nyumba ino iri barabara-ini ya Eastern Bypass Roiro hakuhi na barabara ya guthie Thika nikuo mere ya andu eri irutirwo thutha wao kumomokerwo ni ruthingo rwa iguru. Unfortunately, they were trapped inside when the roof collapsed. So what followed is what we are doing now. Eri acio moima hamwe na angi aria mahonokire mutino-ini ucio mihango ya gwethana nayo igitelefoni maobitha a mbiraru makihuthira ngui ciao cia kunungira. Mere ya rumeri kurutwo na gutwarwo mocara-ini riu no maobitha a mbiraru hamwe na borithi mathiete na mbere kwambika mihango ya gwethana na aria mahatite nyumba-ini ino. Kuratuika mekuingirite nyumba-ini ino magikinyira matigari ma cuma thutha wa ruhonge rwa waki wa barabara Kenha kumomora nyumba ino ya gorofa 2 muthenya wa ira. This building was being demolished by Kenha. They want to put up a very big roundabout here, and unfortunately they could not complete that exercise yesterday. So today, before they could come, there were some few people who decided to go inside and get some metals and also need the building blocks, collect and sell, I think. Mbere ya maobitha aya gukinya amwe ni mekurutitwo ni andu aria mauma hakuhi na mutino uyu kihanika. Mihango ino nirikite gutirihwo muingi ukiurio gwithema kunyanyukaga haria hari na dariri cia ugwati. Ngiribotera Inoro TV jetagwo Wajiko wake mani. President Uhuru Kenyatta ni ahinyiriirie acirithania na arugamiriri a thitango cia muingi makorwo na wigiririki mawira-ini mao. Augite ati amwe ao ni mari na maroro o riri merigirirwo guthitanga na gutwira aria mekuirwo ungumania uhorania wa besha na wikinayo ungi. Maya mokite riri mutongoria wa thitango cia muingi Nurdin Haji augite ati ateti aria mahagurirwo iturwa-ini ciao matifatie kuhuranira giturwa o giothe githurano-ini giukite. Haron Njoroge wa Maina na ripoti ino. Riri atongoria moya thitango cia muingi na acirithania macukiirwo kwaga uigiririki wira-ini wao. President Uhuru Kenyatta augite ni giconoko ati aya no metereirwo ni bururi mahingurire ekuirwo a wikinae ngurani thitango na mamatwire. We can only be as good as we are. So mine is to pray that we become people of integrity, because without integrity you cannot uphold a criminal justice system. Akieria hindi ya kuhingura kigomano kia anene a thitango cia muingi gia gitaru kia Afrika kiria kiri Mombasa, President augite ekuirwo ruhonge-ini rwa thitango na rwa magoti matifatie kwihithania na wiathi wa honge icio igiri. Judges also look at each other in the eye. You know each other. You know what you do. Yeah? Don't hide behind your independence. You know, talk to each other. Kigomano giki ni gia gutugiria unyitaniri na kugayana ugi na utaramu wa atongoria a thitango hari kuhurana na wikinae uria ureyumiria na waki mabururi. Tunajadili masuala ya jinai, haswa masuala ya uhalifu ambazo zimeanza kujitokeza. Kwa mfano kama wanavyosema wazungu cybercrime, masuala ya cryptocurrency ambazo ni sarufu mpya ambazo zinapatikana kwa internet. Ni vipi tunaweza kukabiliana nayo? What's happening here, if we have to be blunt and honest, is testament to the wonderful work that the Office of the Directorate of Public Prosecution and particularly Mr. Haji and his team have done. Kehrini ga kigomano kiu munene wa thitango bururi-ini Nurdin Haji augite ati ateti ta Mike Sonko uria wahagurirwo gituro-ini kia gavana wa kaunti ya Nairobi matifatie kuhuranira giturwa o giothe. Na si Sonko peke yake, simzungumzie peke yake, wote wale ambao wamekuwa impeached. Itakuwa si sawa aende kaunti nyingine kujaribu bahati yake, wala itakuwa si sawa aende ajaribu tena kuania uongozi kwa
maswala na jambo ambalo alikuwa ametolewa. Kigomano giki kia atwarithia a thitango cia muingi kiratabanio ikereka-ini ria kana handu-ini ha Inooro TV. Njitagwo Harun Njoroge wa Maina. Mutongoria wa Azimio la Umoja Raila Odinga ni aruguritie tafarira ya waki wa nyumba cia kiriu itora-ini ria Makasembo County ya Kisumu. Raila augite tafarira ta ici ni iguteithiriria bururi gukinyaniria gitugi kimwe kia uthii wa nambere arikio waki wa manyumba maya mahanikite mwaka umwe tu thutha wa nyumba iria ciari itora-ini riri kumomorwo na aria mahutirio ni mereirwo mweke wa mbere wa kugunika wona waki uyu warika. Julius Karithi wa Munene ni aratariria. Raila Amolo Odinga. Mufango wa waki wa nyumba cia raithi iria ciagiriire muhuko wa gicunji kinene kia a Kenya ni tafarira ya fatare koretwo igitwarithio na mbere ni thirikari na iria mutongoria wa Azimio la Umoja Raila Odinga arahurira ndefe akiuga ni guteithiriria gukinyanira ituge inya cia uthii wa na mbere. Akiruguria waki wa nyumba ta ici itura-ini ria Makasembo kaunti ya Kisumu, Odinga ugite hari na bata munene wa thogora wa nyumba wikurukirio mu Kenya wothe niguo kuhotithia aria matari na uikaro mauge na njira ya raithi. You are telling me that some of these houses are going to cost 1.5 million. That is still too high. Many people cannot afford that. You want to bring it into hundreds of thousands of shillings. That is what is easily affordable by most of our poor people who are working. Uruguri uyu uhanikite mwaka umwe thutha wa nyumba iria ciari itura-ini riri kumomorwo na ene cio makirirwo gukorwo mari mbere kuunika na tafarire no wone ainikirira. Makasembo owned estate which housed 130 households in this area. Today's groundbreaking signifies the renewal and rebirth of Makasembo Estate in Kisumu County. And it will be done without any form of discrimination. Tafarira eno irero ihinda ria miaka 3 na guthukirwo kigina ni ruhonge rwa LAP Fund gutigirira nyumba 1,800 ni ciakwo na o nyumba ikirigirirwo kwendio ciringi milioni 1.8. In the next few years, these grounds won't be the home of over 1,800 households in a ultra-modern mixed-use development set to meet the increasing demand for housing in Kisumu. Maya mahanikite riri kigomano kia Afri-Cities kirathi na mbere kaunti ya Kisumu. Murugamiriri munene wa urumwe mabũrũri ma UN akiuria mabũrũri gwikirira gwaka nyumba njega cia guikaro ni namba nene ya andu irorongerereka o muthenya. So in this kind of housing development, you must do them with those three enemies in mind: ignorance, poverty and disease. Girifotera Inooro TV. Jitagwo Julius Karithi wa Munene. Aikari matura matiganite ma county ya Kiambu ni macanjamukite magikungwira kwamurwo kwa Martha Karua gutirithania na Raila Odinga githurano-ini gia president kia mweri wa kanana makinyitanira na aini na memerekia ni matwekanirie matura ma uthiru Kino Gitaru Limuru Githunguri na Kiambu mwigio kinyita baru gwataniro ya Azimio la Umoja itongoretwo ni Raila Odinga anyitetwo baru ni Martha Karua. Charles Gikuga wa Kariuki ripoti ino. Mogithi oyo ukorire ceceni werekeire ithuiro ria kaunti ya Kiambu goko ukihungura matura matiganite muoroto ari gucokeria aikari a Kiambu ngatho ni kuruta mawoni mao na makaiguo makwendekithia Martha Wangari wa Karua gucagurwo ta munini wa mutongoria wa ngwataniro ya Azimio la Umoja One Kenya Alliance na uguthiururuka Kiambu thiko inya ciukite. Tunashukuru kwa sababu yeye hakuchagua mama tu, lakini alichagua mama ambaye anaheshimika, ambaye anajua kutunga sheria ambazo zitasaidia wananchi, mama ambaye ametetea nchi hii tangu ya wakati wa second liberation, wakati wa mageuzi ya katiba alikuwa hapo, na sasa tunatarajia mambo mengi na makuu wakati atakaria hapo iyo kiti. Watu ekaniria matura ma uthiru
Kino Gitaro Gikabura Kamago Deru Mutarakwa Lemuru Githega Githunguri Goko mairia makeingira tauni-ini ya Kiambu moingi ukiyumiria na gukenera itua riri goko makionania unyiti mbaru munene hari ngwataniro ino nzuri sana kwanza na ni jambo yenye haijafanyika tena, so tunafurahi juu ya hiyo, juu kuwa na mwanamke hapo hivyo. Kwa hiyo kitu yenye ameshikilia ni kitu yenye haijaionekana, so tumefurahia sana, na hiyo ni uamuzi mzuri sana kwa. Naona ni vizuri sana juu ni kama tumepewa nguvu na kuonyeshana chenye mwanaume anaweza fanya pia mwanamke anaweza fanya. Aini ngothia nyimbo cia Gikuyu guku bururi-ini makigomora muingi na kumauha mathina mbere kunyita mbaru ngwataniro ino na gugetikira kwiyumiria githurano-ini kinene guthura wathani mweru wa Raila Odinga na Martha Karua. Ile continuity ya Uhuru ya kufanya ya agenda 4 za Uhuru ziendelee kabisa. Ndio maana leo tumekuja wasanii wote maeneo yote ya Kiambu kusema asanti kwa sababu ya kuchagua Mama Martha Karua. Hado-ini ha Inoro TV kuma kaunti-ini ya Kiambu njitagwo Charles Gikuga wa Kariuki. Kakohoya twambe tuhumuke o hanini tu no nituracoka tuthie na mbere na mohoro. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Lipa Mia, Jenga Papo Hapo, Nemofago Buarunyua, wa Top Kia Land Investment Limited. Haria wari ha broti, shirigi giriganare mue, ogete kirio waka hau. Ishioigi, turi kanere, moho doyo, turaweta, Juja Paradise. Broti sisiego ko Juja, haha noga mete. Naguothogorare. Negutinagia. Todo tuthiete thi nginyagia 495,000 only. Rihagiri igana rimwe witikirio gwaka hau tucerere Ruiro Greek Towers first floor kana tuhurire thimo namba 0748 705 405. Top Care nyumu cia kumwehokeku wa uigithia. Umemaliza high school na tunatafuta kole. Come ni kusho. Unataka kuwa the next big thing kwa radio ama TV. Come hapa. Imagine pia ina-offer catering. Niaje wase? Pia kuna driving school. Noma sana. Pia huku kuna Cosme what? Cosmetology. Fashion and design. Haiko hapa. Mechanical engineering nini au sio? And of course, IT. Apply now for Thika Institute of Business Studies. Out here, I say. Nie. Zuri coat. Eni hakire kuode. Gukuira wagirite kwagira wi sawa fio. Gwiraga uyu muturire urenda gwibanga. Ta imagine wina kanyumba gaku ga 3 bedroom. Imagine wina kanyumba gaku ga 3 bedroom. Master and suite. Uhuru kagio hatari mundu mwagiana. Kana onawe utuike landlord.
Karibu Zuri Court, nyumba cia 3 bedroom master and suite iridi kilomita 4 tu kuma Thika Superhighway wigirire fara ya guthie Marafa. Craven Estate ni marako special offer ya 3.75 million wagura cash kana 3.99 million ukariha deposit ya 2 million balance ukarikia na mieri 8 tuhurire thimu 0710 520 520 kana 0722 109 879. Craven Estate, crave for quality. Rigira matube bakori-ini umahure wega ucoke utukanie na cream. Rigora thiage thiini wa pan ucoke witirire mutukanio waku wa matube. Thie na mbere na kuruga ukirioyaga na iguru na kurikuja. Season na cumbi na firifiri. Ihura ririri hiu na mugate muhake butter. Blue Band tastes like mama's love. Ni umenyete ati guthie muci wa matu kurikoragwo ota gucia kwa ritho ni amuthika Garissa highway riu ni ratuo dual carriage eni na tondu matu ni kwa kundu kuria kurakura na njira nene muno. Dhahabu Land Limited ni marenda wigwatire gicunje kia mugunda mugemu kugema niguo Dhahabu Plains Matu Phase 2. Rere marakungwira miaka 5 yo tungata mugaciru ni marakwenderia 8 acre na thogora mubacirire fiu wa 380 hari orari ha deposit ya 50 nayo balance ukarekia na mieri 10. Ninge mena ofa ya 330 peke yake kuri ori oragura cash. Kwa uhoro makeria hura thimu namba 0707 177 177. Katho cia mwanya ni guthina mbere na kunyitana na ithwe mitambo-ini ya Inoro TV. Tugithina mbere na mohoro tugire otetini kuria mutirithia wa Raila Odinga kihitahitano-ini gia thingira wa iregi Martha Karua augita ndekuhumuka nginya atigirire ati mungithaniro uria ngwataniro ya Azimio la Umoja ikoretwo ikiamukira gitaro-ini gia gatagati ni wahuka. Akimathira Odinga kura county ya Meru, Karua augita ati njira ya mbere ya gukinyaniria mubango uyu ni gutariria gitaro moguni maria kirima gikagetha kiarugama na Odinga. Kaunti ya Meru niyo ikoretwo iri ceceni ya keri ya mugithi wa kumathira Raila Odinga kura na gutambia meri ya Azimio la Umoja gitaro-ini gia gatagati ugitongorio ni mutirithia wake Martha Karua na auhurira cabi mwena wa Timau auhunguritie icigo-ini 6 cia ubunge akiuhoreria tauni-ini ya Maua. Ni nani anaweza aminika ya kwamba atatimiza yale anasema? Munajua mimi nikiwa hapo, mimi sitingiziki. Unaelewa? Mimi sichezi masaa ya kazi na sicheki masaa ya kazi. Na huyu mama wetu ambaye ni mama amefanyia kazi Kenya miaka mingi, ambaye ameonyesha yeye ni reformer, nao sasa atatuongoza na tuweze kusaidia kuhakikisha mabadiliko imekuja kwa sheria ya Kenya. Sababu yeye tunajua ataendelea na ile project ilikuwa hapa ya maji, ya masomo, education na kutupatia kazi ya vijana. Yule ambaye atachukua usukani si mwingine ni Raila Amolo Odinga, wakiwa wamechikana na Martha Wangare Karua hapa, wakiwa wamechikana na Munya hapa na timu yote. Swali ambayo nataka kuwauliza hapa watu wa Meru, munataka kuwa ndani ya serikali ama nje ya serikali? Thutha wa munini wa president kuhanda uge wake gitaro-ini gia gatagati kwa ihinda ria miaka ikuhiriire 10, Karua augite ati ni ataukirwo wega ni kibarua kiria kiri mbere yake mwerekera-ini wa githurano kinene gia kuiguithia kirima moguni maria makaumagaria itua ria kwihanda na Raila Odinga. Mimi nimekuja leo hapa, najua iko wengine hawaamini. Mimi nimekuja kupanda tukiwa na ndugu yangu. Tutanyunyusa maji, tutapalilia, mwishowe tutavuna. Sisi tunakuja kwa kunyenyekea. Tutakuelezea mpaka dakika ya mwisho tuone ya kwamba Mlima Kenya yote iko nyuma ya Azimio. Na sisi wakaaji wa Mount Kenya
tujue ya kwamba tuko hatarini ya kuwa nje ya serikali inapoundwa. Serikali haiundwi na makelele, inaundwa na numbers. Na Raila wakiwa pamoja na Martha wako na numbers kufikia pahali tuko. Kwa hivyo tunasema sisi kama wanaazimio, mama akiwa pale atachunga watoto wake na uchumi itakuwa sawa sawa, ndivyo. Mimi nataka kuomba kwa heshima sana, tarehe 9 mwezi wa 8 tuamke asubuhi mapema, sawa sawa. Karua ugite ati kimera-ini giki gitaru gia gatagati kiahuranitio hakuhi na gatagati ni mirugamo ngurani ya uteti kiria kigukorwo kiri gia bata ni andu gutiana na guthikaniriria niguo muthia-ini aria marenda iturwo mathukio kuringana na meciria na uhoti wao wa gutungatira muingi. Wale wote wanaomba viti ni wa Kenya, hakuna mgeni. Lakini hata kwa nyumba yako ukiangalia watoto wako, siko yule huwezi ukatuma kwa duka na pesa sababu itapotea. Mimi namwambia tuga gakore gwito totegeite tukionoria, usipoteze bure. Angalia ile timu itakufikisha, na timu ni moja sio mbili, farasi ni moja sio mbili, na ni timu ya Raila Amolo Odinga. Na kiboko yao huko hapa anaenda kuongoza Justice Ministry, apengeneze sheria vizuri, wale wanapora mali ya Wakenya waweze kuchukuliwa hatua, na hiyo ni sawa sawa. Karua nyitirire ti ciama ciothe cikare kushirike kiharo-ini ciomborane, bata ni itua rikorwo riri rimwe githurano-ini gia president. Hatuna visa na mtu yeyote, kila mtu kura zake tunataka ziende kwa Raila Amolo Odinga. Kirifotera Inoro TV kuma taũni-inĩ ya Karama, kaũntĩ-inĩ ya Meru, njĩtagwo Waweru wa Nyambura. Mwega jitogwo Paul Waiganjo guku ne Juja Farm athi kana Roiro East kuria Brico Homes Limited tukureheire project njaro muno etagwo Blue Sky Phase 12 broti shire na ready title dates. Thogora ne ngiri 485 na deposit ne ngiri 100 balance ulihe na mieri 6 na wariha 50% no wajia gwaka tondu mae na thitima mathukuru thibitari ire o mugunda-ini ona cio varavara no rami irathi na mbere gwikirwo. Kwa uhoro makiria tusharere Jewel Complex Roysambu second floor kada utuhorere thimo namba 0721077077. Brico Homes Limited, a touch of fulfillment. Nĩ harĩ ũtiganu wa mũrĩmi na mũrĩmi ũthakagira mbeca-inĩ na ndagĩtarĩ Thuo Mathenge ugĩte atuĩka gavana. Kĩbarũa kĩa mbere nĩ gũkũra arĩmi othe a Nyĩrĩ ũkombo-inĩ kĩrĩa marimaga mekĩre mbeca mĩhuko. Kahũa na macani Thuo ugĩte gaka go down harĩa Marua, thoko ya mũrĩmo marĩgĩraga hau na thogora ũrĩa mũingĩ wa Nyĩrĩ ũkaheana. Cold rooms na iganda cia kũiga itũngũrũ cigakorwo Ken West, mboga cia mĩkebe na crips iganda ciacio cigakorwo Ken East, iganda cia maguta ma njuĩrĩ kuma kũrĩ avocado na MDF nĩ ũndũ wa macadamia cigakorwo mwena wa Tetu. Nĩ tũgwaka kĩganda gĩa gũthondeka indo cia kaurũ na tiles mũkũrũ-inĩ nĩ ũndũ wa tĩri wako. Na shida ici ciothe cirendagĩrio Nyĩrĩ taũni tondũ tũrenda tuĩke city ya gatano gũkũ bũrũri-inĩ. Nĩ ũndũ wa Moi Kibaki level 6 ũthea tũkamĩtua health hub, tũthondeke mathibitarĩ nĩ ũndũ wa mĩrimũ ya kĩmerera, na KEMSA ya Nyĩrĩ tũmĩambe o gũkũ Thaya, gathĩna ka ndawa mathibitarĩ-inĩ ma Nyĩrĩ kahuke kaimana. Ithuĩ Lesedi Developers nĩtũkũreheire Woodlands Estate Phase 2 Keno Makuyu, mroti cia 40/90 iria iri 5 km kuma bara ya Keno Marua Highway iria iranenehio tuĩke dual carriage. Tũrakwenderia na thogora wa 550,000 Kenyan shillings irita offer, tũgakũhonokeria ciringi 150. Gũkũ kwĩna maĩ, thitima, ũgitĩri wa kũigana, mathukuru hamwe na motungata mothe mabata ma mũingĩ. No ũgũre na wake ũtuĩke ũmwe wa ma neighbors ũkĩanagĩrĩra riri na ũthaka wakuo wĩna family yaku. Gũtwarwo kuona nĩ o mũthenya hatarĩ marĩhi. Nĩguo kũbuku gũthiĩ kuona, SMS rĩtwa Keno kũrĩ 23934. Ndauga kiugo Keno ũtũme kũrĩ 23934.
Hii ni uratagone blight walwine na nyanya ine. Ni urenda kugitira itunguru mboga na watermelons kumana na down mildew. Hodera Rivers eitagina mimera yaku ihinda iraya kumana na blight na ndithamba yonebra thutha wa ithari mukuma wa mehuhereria na kogwe kahe mimera yaku ugitiri muiganu kumana na blight kwiriwa ona kana mbura. Huhereria waru na nyanya ciaku Rivers mbere ya kuona mathangu makirerera kana magituika ma brown. Wigitire uria kwagiriire ukihũthĩra Rivers. Ũhoro makĩria wĩgiĩ indo cia Sinjeta na motungata mao tuma SMS itarĩ marĩhi kũrĩ 2432. Airwave Properties Limited tukureheire brot commercial cia 50 by 100 Juja Township ritha na inioro Waimathika Super Highway Rabini ya kuma Juja guthie Gatundu na broti iriganite na University ya JKUAT. Kama kawaida akombori a nyumba Juja makorago metereire wake maigire na rent nejaga no wake commercial flats, hostels, go downs kana okiria ogieda tusherere ofshide shito Unicity Mall first floor kana ofshide ito ya ihida mogodaine horathimo eyo screenine. Airwave Properties Limited mogoda ne title. Togeni mitambo-ini o rĩngĩ tũrĩ ũteti-inĩ munini wa President William Ruto augĩte atĩ thutha wake na mũtongoria wa Azimio la Umoja Raila Odinga gũthura atirithania rĩu gĩothe nĩ kĩarĩre wega na rĩu nĩ hĩndĩ ya o mwahũ kuonania kĩrĩa maigĩire bũrũri. Akwaragia rĩ mwena wa Karen kũrĩa akũnyitĩte ũgeni atongoria arĩa maranyita mbaru mwahũ wa Kenya Kwanza kuma kaunti ya Kiambu. So this election is going to end the careers of leaders who believe in the politics of conmanship and deceit. The contest in our country is now clearly defined. On the other side, we have people who are telling us about the past, yesterday and the past. In UDA and Kenya Kwanza, we are planning the present and the future. Our competitors on the other side, you saw them. Their running mate has been assigned the responsibility to change the constitution so that leaders can share positions and power. As in UDA and Kenya Kwanza, I gave instructions on day one to my running mate that he will run on the idea of the economy. In fact, that's the reason why from tomorrow, the next 5 days, we are going to have economic fora in different parts of our country, because ours is the economy and the empowerment of every citizen, ordinary citizen of the Republic of Kenya. Na hau neho tũgũtirihĩra mohoro maitũ ma inoro hwaĩ-inĩ. Riboti ĩyo ya ndinoho kana ũrĩmi wa ndinoho mwena-inĩ wa Bahati County ya Naikuru nĩ ngũkorwo ngĩkũrehera ciĩhanda thaa 3 thĩinĩ wa tabarĩra ya Ndurumeni. Hihi tũkorwo tũkĩmenya nĩkĩ kĩamagucĩrĩirie ũrĩmi-inĩ ũyũ. Riboti ĩyo na ingĩ nyingĩ nĩ ciĩhanda thaa 3 thĩinĩ wa tabarĩra ya Ndurumeni. Rĩtwa rĩakwa nĩ Wangaci wa Mũriũki, mũtaũri na njĩra ya ciĩko nĩ Stanley Kinyanjui. Ngakwĩhoka nĩ ũgũthiĩ na mbere na kwĩrorera tabarĩra cia Inoro TV. Nimukumenyithio gĩkuũ gĩa Samuel Babu kana Rukunyo Kimani wa Ministry of Gender